before fitla mo gating ke re go tsela koloi engwe red fast ya mo police then ke re ba motsa gore a re bale mo fast then ba thoma ba msearch Umutsha eqaleni lokubulawa kwakaSenzo May wawutshele ikhotho bona amapholisa afika aphudungela umsolwa wesithathu bayokusearcha emqashweni nabo. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. Umthetho wezekhetho ukhibelelwako ubuyela ekhotho ngombana kulilwa ngokuthi usesenemchapho eminingi. Opportunity to run at them now with Van Roy. Van Roy still going and that's cut back! Ngezemidlalo siqayela imidlalo ye-PSL ezabe idlalwa kusasa. Sihlanganisele etafuleni yendaba zesiNdebele kwa SABC lo Chani Noke Sitshaba Sekosi siyanamukela emakhaya. Udade okhabe ayintombi yomsolwa wesithathu ecaleni lokubulawa kwakaSenzo May utshele ikhotho ephakemeko yePitori ukuthi akazilitho ngesigidi uexolwa bona safunyanwa kumthokozisi Mncube. Ukagisho Tefo ucocele ikhotho ngesehlakalo sokubotshwa kwaMncube ngo2015 esenzweni esihlukeneko la amapholisa afumana isigidi khona. Isigidesi sihlotshaniswa nesenzo sokubulala esiphathene namateksi eAlexandra uMncube agwejelwa khona iminyaka e35 ejele. Ukagisho Tefo uthi wathoma ukuhlala nomsolwa wesithathu umthobisi Mncube ngemva kwesikhathi esifitshane bahlangene ngoJirhweni ngo2015 kwathi ngemva kwemvekana wabotshwa uMncube. Ngemva kokuthi amapholisa avakatshele la khaye bahlala khona ekukulapho ke kwathokalala isigidi uTefo asihlathulule njengesinzima ngombala ubude baso bungaba yi20 kuye ku25 cm. That is when one of the police officers said that he found a firearm on top of the wardrobe. That is when he asked that female police officer that was with me outside and said that she must go and fetch the I should think it is the forensic bags from the vehicle. uTefo uhlathulula uMncube njengomuntu obekanemiyengo okusithombe esihlathulule ngabanye abafakazileko kubalwa nalabo ekhaya ngendlini abasolwa ababili nabaza kubangenela. Kanti indlela uMncube bekaqaleka ngayo ngo2015 ibuye yahlathulula ngoChipane Khabhula okhabe amqatshisile naye owethu ubufakazi. Do you perhaps remember how Mr. Ncube looked like at that particular time? Yes, I do. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Kodwa amagqwetha kaMncube abuza uKhabhula ukuthi bekazi bona uMncube umuntu onjani ngaphambi kokuthi aqatshe ikamura endaweni yakhe ngo2015. In 2014, 26 October 2014. Yes. Yeah, you do not know how the gentleman who came to your place in January 2015 looked like then, not so? I only met him on 16 January 2015. Udokotela Rohleli Ndumbu nguyezokulandela ngokuthi ubufakazi. Umthetho wezekhetho okhibelelwa kwi-Electoral Amendment Act yokuqalisiswa ekhotho yezomthetho sisekelo ngelesibili bona uyakhambisana nano umthetho sisekelo. Lokhu kunjengombana ikhotho le izokulalela imbawo ezifakwe ngokughabako ihlangano ejamele abonkhethane abazijameleko i-Independent Candidates Association of South Africa kunye ne-One South Africa Movement. Umthetho lo wakhibelelwa ukuvumela abonkhethane abazijameleko bona bangenela amakhetho wemfunda nelizwe lonke. Ukuphumelela kwe-New Nation Movement ekhotho yezomthetho sisekelo kwavula indlela yehlelo elitsha lezamakhetho elivumela abonkhethane abazijameleko bona bangenela amakhetho. Kwathi bona kuvunyelwa abantu bona baphawule ngomthetho omlingwa lo wahlolisiswa ngokungeneleleko. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. Umengameli Cyril Ramaphosa waphasisa umthetho omlingwa lo ngokusemthethweni. Nanyana kwaba impumelelo enkulu ukuphasiswa komthetho lo, ihlangano yafakwa isibako kokuthoma i-Independent Candidates Association of South Africa ithi ukukhitshelelwa komthetho lo kunokungalingani njengoba na umkhethano ozijameleko nakazokuthola isihlalo eParliament kufanele athola amavoto adlula wehlangano yepolitiki. For independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double
that of political parties. Ihlangano efaka isibawo kwesibili i1SA movement nayo iphakamisa ukufanako ubona umthetho lo unciphisa amathuba abonkethana abazijamele kubona abathole inhlalo eParliament nakusenjalo iRivonia Cycle ngiyoze kuyelelisa ikhotho ngendaba le kanti imphakamiso zenhlangano ezizoqalelelwa esibaleni esifunekako ekutheni ihlangano ithole isihlalo eParliament. The signature requirement on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. It also introduces uneven and unequal treatment between represented parties. Iindaba lekulindeleka bona iragele phambili ngelesibili nge-iri leshumi ekuseni. Ngqongqoshe wefundo ephakemeko neteknoloji eZimbabwe uthi akakhambisani nombiko wethu lwesiqhema sababilihlo abemkhandlu wamazwe eEurope ngombiko obuya kuwekhetho okhutshwe ngaphambi kwesikhathi othole ukuthi amakhetho weZimbabwe akhange lifike ezingeni lekhetho lamazwe wesiphandeni seAfrika kunye nekhetho lamazwe wentshabatshaba. On the political environment, Zimbabweans are peace-loving people and were able to demonstrate that prior to the election and on the election day, His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, during his campaign, emphasized the importance of a peaceful election. And it is patently clear that the people heeded this message. It is therefore important that information alleging intimidation of voters be verified before observers make conclusions. For example, the huge voter turnout and the peace that prevailed cannot justify any allegation of intimidation. Our constitution and electoral laws provide adequate basis for conducting elections in line with regional and international standards. Abanikazi bamaploti eBloemfontein bathi abasazizwa baphephile njengoba kunabantu abazinikele inaga yabo ngokungemthetho. Kusukela ngomgqibelo ezinye izakhamuzi ebezidoswa phambili EFF zizihlomele imthathana zithi batsho inaga le ngeyakamasipalata weMangaung. Abanikazi bamaploti bakhambe bayokumangala bavula amacala okungena endaweni ngokungemthetho kanti bathi batsho kuphula amalungelo wabo. Ukuthathwa kwenaga akhange kukhambe kuhle. Amalunga womphakathi azinikele inaga iphethwe babantu abazijameleko babathusela. Abanikazi bamaplot lapha bebalala bomqasa amalanga amabili ngemva kobana bathuselwe ngokutshisela imizi. Bathi kuphula amalungelo abo njengoba nabagadelele bona baveza incwadi ezitshoko bona imizilenge yabo. Kuthe bona kuvezwe incwadi ezi kwehla amaphaphu. Ke batla o tseba hore rona batho ba dulang ka diplotong ha rena di rights. Gona ka mo re rekile. Ke rekile ploto ka 1 million. And then motho atla tlo hloma mkhukhu. So na ke na right ya go ke ka sitotla o dula plekeng yaka. E buhloko man. Ngemva kobana kube nomhlangano uhlangana kwabathindeka ngendabeni le kujanyisiwe ukuthatha kwenaga le kanti laba bazinikelwe ngokungemthetho banikelwa ama-iri ama-24 bona babone nganatshani. Nanye nanginjalo i-EFF ithi incwadi abanikelwe zonezi zisazokuhlolisiswa. Ntho etsahalang ke re ka sheko lena o retliseditse tsona dipampiri tse office dipampiri tse ha re believe hore na di re lo di checka hobaneng unfortunately ha re ka ska ba ra etsa ra actor outside kana ke in the law because o presentile dipampiri but go ya ka mogho re dumelang ka rona ka mogho re dipampiri tse ha di right but we are going to check hore na dipampiri tse di right. If this is right then we'll come back. Abanikazi bamaplot bathi lo sekumdlalo wezepolitiki bathi basho qobe ngesikhathi samakhetho baqalana nobujamo obufana nalobu njenganje basabela impilo yabo. Ikhotho ephakemeko yePulukwane eLimpopo ilindeleke bona ikhuphe isahlulelo malungana nokuthi izosamukela namkhanjani istatement sobufakazi sabasolwa ababili ecaleni lokubulawa kwaMeyara walokho weCollins Chabane uMoses Maluleke. Icala ligcine liba licala ngaphakathi kwecala ngemva kokuthi igcwetha labasolwa ababili kulabo abahlanu uIsaac Mudawu noWiseman Baloyi libike icala lokuthi abasolwa ababili laba bakhahlunyezwa amapholisa ngaphambi kokuthi bavume ukuthi babulala uMaluleke entatimendini ezatloliswako. Ikambiso yekhotho eveke pheleyo ibe ifitshana ukulandela ukuthwiliswa. Ijaji uViolet Siminya sekakhupha isahlulelo ngelesithathu
Igqwetha lomsolo wokuthoma uShumane Madotsi akhange liphumelele ukuze khotho. We couldn't proceed with the matter because one of the defense lawyer of accused number 1 is committed with some family matters. Ecaleni lingaphakathi kwelinye icala abasola ababili uMdawu noBaloyi abafuni bona istatement sokuvuma kwabo sisetshenziswe njengobufakazi kibo. Igqwetha labo lithi amapholisa aqinisa isandla phezukwabo ngokubakhahlumeza nangokubakatelela bona bavume. Akukabi ukwaziwa bona instatement ezo izokusetshenziswa njengobufakazi namkhanjani. Umaluleke wadunyuzwa wabulawa eShikundu hlanu kwemalamlele ngovela abahlinzi umnyaka opheleleko. Nakusenjalo lindeleke bona umbuso ubiza abanye abofakazi ababili lokhana kuraga icaleli. Nasibuya Ntolo. Seditse fela gore bana ba tshetse ka montlong bo makhelwane e be le gore le nna ke sa khona go khotlela batla le nna le family ya bo Makoti ra tla gona mo bana ba tshetseng teng. Abo mmala bentwana basukela bentwana bodwa emkhukhwini baziyele sporting. Ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1 siyakwamukela na usanda ukufika. Khumbula bona indaba ziyatholakala ku YouTube na ku Facebook. Asirage nazo. ICPF yeLodium ithi abathole ingwebo ezibukhala bonina labantwana abancane abahlanu abatshe khange basabonakala emhlathaneni yeItireleng. Kuthiwa abantwana aba bachiwe bodwa umdala kibo uneminyaka elikhomba ubudala abonina labantwana babotshiwe. Batopa okusese nobhadekelo. Imndeni ihlangene kule ndawo yamathluwo lapha abantwana abahlanu baphelele khona. Abantwana batshe zange basabonakala bona bobani. Ngemva ukuthi abonina babalodlelele ngendlini batsho bona baziyele esportini. Imndeni isenhlungwini. Ba ntlhaloseditse fela gore bana ba tshetse ka montlong bo makhelwane e be le gore le nna ke sa khona go khotlela batla le nna le family ya bo Makoti ra tla gona mo bana ba tshetseng teng. Ana ke feel guilty ka bana ba ka mkholelo ba ntsositse ke robetse ba tlile go ntlong kwa le ba nshia ke robetse ba ba tlo itisha mo isabo khanti ke mo le re bona ba sa bua ba bua furu kwa ba tla go nna ba ka 3 o'clock ba mpotso re bana ba shide mo ke tla mo ke rile bana ba ke sa ba itse le re nga ba supa ba re ke ba ba fe. Bonina labantwana babotshiwe baqalene namacala obudlabha. Ihlangano yomphakathi iCPF yeLodium ithi kufanele baqalane nengwebo ezibukhali. I made it my mandate with my team to engage with our local SAPS in terms of not just negligence, but in terms of converting this charge as culpable homicide. Usomkhandlu wezokuhlaliswa kwabantu eGauteng uLebogang Mayile namhlanje ke wafika eItireleng eyaziwa ngokuthi kusescraping ehlanu kweLodium. Umayile uthi indawo le inobungozi khulu begoda akafanele ihlala abantu kiyo. This place is not habitable, so people are not supposed to be staying here because this is a dolomitic area. Njengoma nakusaphenywa bona umlilo ubangelwe yini, kodwa nakusolakala bona ubangelwe zindambo zegezi ezihlanganiswe ngokungemthetho. Our living situation is bad. Akanye kuhle bona abonina labantwana bazokuvela nini ekhotho ngesehlakalo sokubulala abantwana abahlanu. Udadwabo lomdlali walokho webanyana uKhabo Zitha owathelwa ngepetroli wachiswa lisokana lakhe ngomgwengweni upholile sebeyaphumile nesibhedlela. Ulindiwe Zitha ukhutshwe esibhedlela lapho alele khona pheze inyanga embili kumbula kumbesa ngaye. Nje sekaphila ngemtshoga nasi ulindiwe Zitha ngemva kobanyana isokana lakhe uEric Marakalala amthela ngepetroli wamchisela kwabo. Uhlezi kumbini abagula khulu pheze inyanga embili. The first day ngizibheka isipilini because I was pink. Ngikhale kakhulu. Uzitha uthi umraro wathoma mhlazana athi uhlala isokana lakhe ngemva kokuthola bona lithethe. Azange ke lona lifuna ukuhlalwa kunalokho lamchisa. Uthela ipetrol la ngaphansi emnyango. Sibone ngeflame. So the time isekela umnyango usandra bongani babaleka nami kushidinga awala. Nangiwaso uyangidoza ipetrol. Nangidoza kanti naye ibuya kuye. Umarakalala wabotshwa kodwa wabhubhela ejele sekavele kanye khotho. Bengazi nangba involved naye. Abantu bangibone naye bangibuza ukuthi ngizomkhona nakho lo muntu akasi he's a monster and then he's psycho.
Unina likaZitho wagcina sekagidla indlela yesibhedlela ngemva kokuphatheka kumbi ngesehlakalo lesi. Ululeka abantu bengubo bona bangosokuthandela bujulweni. Bantwana bethu ngiyaniqela. Umuntu ungambona ukuthi lo muntu lungathi uyisayikhonyana aphuma kuyi. UZitho bekaziphilisa ngokuphothela, angeke asahona ukuphothela njengoba izandla zakhe asisasebenzi. Akuthokozelako sekuphila. Azi ngibonga the Almighty. Uyelelisa abantu abasemathandweni ukuthi bangangeni ngehliziyo ethandweni, bavula ihloko ngombana nanyana yini ingenzeka. Sifile isilimela. Abanengi bathi bazakhe baphumula amakhaza bekabahlalisa kabuhlungu. Abantu abatsha batsho ngesingisi bathi spring has sprung. Abanengi njengomana bekusebusika nje bebaphile emajimini benzela ukuthi babe sebanemzimba yabo nondovu bese amadoda nawo akhuphela imphanga ngaphandle kwazise ukuthi nazo zitutumele. Atsho ngamathumbu amabhodo batsho yi6 pack. Abodade bemlazi kwaZulu Natal bangenela ama-aerobics ngaphasi kwekasi experience. Abomama bayakhuthazana bona bahlogomela imizimba yabo begodwa badle kuhle umuntu angavuki ngesithula somratha. Yini lo kwendako ukwendelani ne-advice yakho? Amantombazana asiyeke o abayeke ukugruva kuze kuse umuntu agijimele uyodla ipapa i-rice. Let's stick to healthy stuff and uzama ukujima. Yazi abanye bazothi ayasi-afford ukujima, kuyabiza uyojima. Buye esikolweni, buye emsebenzini, 30 minutes a walk. Just 30 minutes a walk. Kungisizile ukuba la kuningi engikufundile ebengitshela ukuthi ngiyakwazi indlela zokushaya isisu, amathanga konke nje umzimba ugcina unyakaza wonke mangabe ujwayezisa ukunyakaza sekuseni. Akudingeki ukuthi uze uye ejimini every day kunezinto ongakwazi ukuthi uzenze ekhaya. Be-health kubalulekile ukuthi umuntu ejime. Yeah. Kubalulekile ukuthi sivocavoce ngaso sonke isikhathi ngoba uma uyivocavoca kahle kahle unakekele umzimba wakho. Kubalulekile ukuthi unakekele umzimba wakho, unakekele nje i-health yakho kahle kahle ibaluleke ngendlela kumele ubeke yona kuqala. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibuzile bona usawusilungele na isikhathi sesilimela. Ujame njani ngesamabhodi ngapho? Nakumbona kuyalandela mbukeli. Awa, samabhodi yami jami kamnandi khulu nasi. Nokho mina ngijame kuhle khulu khe ngizimore kangako ngamachachacha ebusika. Yabona abafazi i-exercise akusinto zabo nakancane bahlalela ukudla balale that's why imizimba yabo ibe mkhulu. Mina ngijame kuhleke ngapho ikhabzela le ayisekho neweight yami yehlile from 150 to 109. Nabo baba bakhona abanye abo baba nabo banemitimba emikhulu like banemzimba like emkhulu. Mina ngibona ukuthi ukukhuluphala ongakhuluphali kushona yabona uma kusho yinsizwa kumele ukukhuluphala uma uyinsizwa uma umuntu wesifazane kumele ukukhuluphala. Hayi thina abanye sinesamabhodi yemvelo asidingi ukuthi singaze siphakamise insimbi noma sigijime. Njengengisama nje fully ready nalo mama sekhaya naye fully body uyambona nje ukuthi I welcome isama. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Njeke asilunguze kusibusiso Sikhosana bona uphethe ziphi ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibuse kwamkela uphethe ziphi ngapho? Thandeka silochisa nombukeli. Umbukeli indaba angazilindela ehlelweni zibuya nabazumi la kuKwekwezi FM. Sasa ikhotho yomthethosisekelo enarheni beqale kona-ke itshejisise ukuthi umthetho lo okhitshelelweko wamakhetho ovumela abonkethani abazijamele ukuthi bangangenela amakhetho wenarha nowemfunda usemthethweni kangangani. Wesibili
kubonakala ungasuthi ziyanda izehlakalo zokulahleka kwabantu esiyingini senkangala esifundeni sempumalanga okubuhlungu abanye bakhona batholakala sele babhubhile siyokusonga ngalezi ezithi isiqhema somvumo imandlethu artist development sithumbe unongorwana ngempela vekele esibuya kiyo lezi nezinye umlaleli uzozithola khona la kuKwekwezi FM ngemva kokuthi sele afundile ezihonyezweko mamlindiwe Mahlangu. Ushaba Mahlangu uyalandela nobujamo bezulu nisale kuhle.